I pozdrav youtuberi, sa vama je Megic. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Dobro, danas sam odlučio, pošto sam bio votovo malo pre, vidite, dobio sam na sekiri to, nažalost, jedinski blok nisam dobio jednom. Nažalost. Nema veze, donio ovo 6 diamanata. Nisam to znao da je to ono što smo digging. Dobio sam sitač pike i onda sam ništa. I onda sam odlučio da ću ovaj kram da ne koristim, pošto ću ovaj koristiti, a onda ću kad se istroši ovaj da koristim ovaj, pošto ću moći da ga popravim. Sad imamo warp enchant, lopatu, napravit ću možda diamantski kramp jedan, pošto planiram da probam da stvari ništa da ostavimo, pošto sad planiram da proširujemo još ovo ostrvo. Ovo ne ostrvo, nego kao prostor. Warp enchantujemo još ovo, a lopata će mi trebati. Još jedan kram da probam da dobijem sreće 3, bude super. Aj, Bože pomozi. Fish dance. Idemo back, a treba sam lopatu. Stani, 3 levela da probamo da dobijem, a možda se dobije 3. Evo 2, dobro je, dobro, idemo. Home. Znači, kao već imam sve enchantovano na 30 levela, sad Force 2 ćemo da sklonimo za sad. Koristit ćemo ovaj, za sad. Budemo još da kopamo kamen, uzimat ćemo ovaj. Sad, znači, samo ćemo proširavati ovaj deo, taj, onda će ovo isto ostati isto. Sad, idemo, ajde. Pošto sada morate izvršati jednom video da uradimo, pošto sam bio zadnji da sam radio kuću. Bio sam malo kako koji treba da bude zid. To sam zadnji, sekiram se sviđa ova diamantska bubrejka, dobre. Bolje od one, pošto neće 3 ništa ne služi na sekiri. Sad idemo da uradimo ovu liniju, pošto vidite, ovdje treba da ide odvrano zid ova linija, a zapravo ja sam zajedno pa sam tu izgradio kuću. Tako ćemo da sad poverimo to, ovu liniju. Sad ću svojko zabaviti tim brdo da ga malo spustim, koji ne mogu da igrati preskakati. Pošto ne znam otišao ovako daleko, ali nekad se nekako, možda imaš neki debel koji će isto ovako, ići isto ovako daleko, možda se ne išao. Ja sam rekao da sam debil, da sam debil. Debil sam što sam to rekao. Dobro. Praviti odvrlo benzina, koja uspio da skupim dovoljno stona, pa napravimo bricks, odnosno kamene cigle. Da, sad će noć, što ja mrzim. Mrzim. 2 bloka ćemo da spušiti, će da idemo samo oko da živim, a ne vrlo ćemo ići samo zajedno, pošto ne uhvatimo nikad vreme kad treba zajedno da snimamo. To će ovako da bude do Big Cat ili nešto tako, da bude zajedno. Odnosno, tu je stretch. Sad idem po bol.
What the fuck? Da, kao što vidite obsidian, to sam bio u shop, kupio Ender chest. Sad kad vidite koliko imam para, dobio sam pare kad sam glasao. Lag. Evo 4000, imao sam 3 nešto, bio sam kupio Ender chestove, tako da imam malo manje. Nije malo manje, imam više nego prošli put, ali dobro. Imam dimaški možda testiranje. Sad da vidimo šta sam sad da uzmemo luk. To ćemo tu, strele imam. Dobro, hajde da ostavimo. Baš zbog ovih zombija ja pravim zid da ne mogu smanjiti. Znači zbog njih. Da ne mogu nešto naći. A zombi da uvek mogu naći. Erotika ba. Fuck! Kada vas sjedim kad me čuješ kad je pred tebe. Fuck! Eto vidite, to nam ga neće biti kad budemo imali zid. Zid se će lijepo da bude osvetljeno. Ovdje ćemo da puca. I super. Što ja to gledam, ono ne gledam. Inače bi ga streljao. Hajde streljamo skeleton, dodačnog streljanja. Vidiš. I promošću su. Vidio. Gdje ćeš? Stani. Mino, stoj da te pogodim. Sad zabagovala, ne veze. Nije obavezno. Ti idu ga zakoljim. I to se kira. Sad nije troši se kira. Ajde ti dalje. Vidiš. Sad zlot. Što ste mi ne vidio, samo bar da pošlijete da ja ne soko. I prijeli tu se ne sjeća. Da sjećamo tamo celu šumanu, ovu šumu odnosno. Da sjećam, ne baš cijelo malo aktualizirujući da bude. Da ne mogu igrači da se budu podrijeti i da preskaču. A se ne ide igrači daći da... What the fuck? Lost. I don't know. I really don't know what the fuck is this. I think ćemo dati ovaj kabels, ovaj stone sa opet dobio njih. Ne znam samo šta ono bilo sad. I don't know, nisam mi bio onoga, what the fuck. Koje sečenje. Samo se hitno. Opet. Vjerojatno se dobija. A da, od njega ovaj. MCM. Kako se vidi zove? Sački ima još. Ima gran. Sad ćemo da zamenimo ovaj kabel, ovaj stone sa dirt. Mislim da ovo dovoljno prosto je jako. Moram da zovem drugoj temer da mi malo pomažu oko povera. Pošto nisam baš dobro s poverom FP3. Tako. Treće dosta povera da se oklejmujem, tako da moram da zovem drugove. Boom! Headshot! I... Headshot! Ovako. Fuck, umiram. Fuck. Da popenjem ovaj rup pa da završim epizodu. A da, ovo nije rupa. Čekaj. Oh shit, čuo sam. Oh shit, što tako ti. Čekaj, da se vađu sljedeći. Pogledaj.
Pogodak. 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 Boom. Boom. Headshot. Headshot. Boom. 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 Pogodak. Da bi se ispunio strela ovolik. Idući ćemo ići da napadamo druge. Ne znam kada će to da bude. Uskoro. Kada jača, kada imamo Diamantski Armor Protection 4. Znači nikad. Ne, to ići kada imamo Diamantski Armor Protection 4 u Breaking 3. Tad ću ići sigurno. A ne, vrati, sačekajte, Shop. Ajde Ćirko. Sad ćete da vidite šta planiram da kupim. Evo ga, taj. Planiram da kupim kod Armor. 75.000. 75.000 imam 4.000, baš planiram da kupim isto. I da, vidimo se u sljedećem, znači, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav za sve vas koji su mi subscribe-ovali, koji me prate, drago mi je što vas imam i vidimo se u sljedećoj epizodi.